Speaker Kalome. The Mizoram Ceiling on Government Guarantee Amendment Bill 2024. Kanan say ho he along kop maya. Habik takin he kan pasun ha the MM2 kan chalaitin he bill he kan pas nuwa changkai taka khai chua tu dik takte in thia da awmlo khai chua ani theina tur poin thuma tu sakna kan lanani so tirwa chuan Speaker democracy kal punga chuan veilam kan tul na chu alo veng tu lo khalngil tu asir lela ma ti rom palange tia rin hel na bit kan lo men ve po hi democracy ti lo thing tu ani miao wangin voin nia thil thatak in soi po kha heti zong kan lau thong he kan han ti po hi a ngai thak na mit le beng in lo hoya in lo ngai thak thiam thain ka ria a chan chu kan house leader khanin tu ma kan thiar don lo party a thiar kan nei don lo phu chu kan pe don an tia a thale mai kan tia thariat chu kan la sarkara kan soi lo dan hian kan om tim ta ma mi pui hian mak anti vea unit system kan ti bowang te unit din or motor pakhat chu kan ko lang te pakhat ai tam kol designation plate kan tar lawang te tar char cha si khan ni wangin chulai te chu thuma theya ke di khatia kan ti khan sarkar kan ti chang ve chawa khalai te kha kan soi duwa voina hian section 4 amendment proviso hantela tar ni khat mai te khan ya mai ro chu he thu hi athui khop mai ti hi ka soi duwa hun masa kan house leader khan asoya sarkar guarantee alo tan to na ho chu government undertaking howa kan bot ho te loan lak le thila ani thina amai ro chu government undertaking apo kan ho chamveu thin ti asoya voinia kan ti tumdan te khalayan kalpungan soya khanin noi somwa ai chin noi lampanga chu micro le small scale industry ti turte atlang puin kan target don ti kha alanga chumi chu alom ka ti rualin thil chin hi kharon soya noi khat noi lampang eng ma da kham omlawa ti turchi mamo tulbi khate pek zung thai kha soya mai ro chu micro le small industry ti tur ho kha sarkar khan da kham pek atumem pek tir atumem ti kha sarkar garantor om don chuan khang khan rul lo don ta se da kham siam atumem ti kha pakhatna kan zota tin heti kan ti tarau rawani chuanin zirda sang zok mi thiam thei tak tak te education loan te po hi ahwam tel donem micro and small scale industry chawang khana langa education loan te hi ahwam tel donem tin chu lawa chuan mi an mani an skill kha vehicle lam enkol motor khal thiam ten ta seng motor loan te don ta se khang kha awamem helai kan ta ke ta kha enge ni ti hi kan zo du de uleka ador le chuanin zona kan nei le de wachu abik takin interest free loan ni tura khat kan ngaya soika capital chau kha anrulaga abak chu government in interest kha arul don ni tura kan ngaya kan soi mang khan kha digrengem nita ang sengin bank sang an policy sang sai nang lova interest khai nang lo ni attention 9.5 ten attention 12 to 13 14 bank kha an business to sir khan interest khanin hemi chin chau hi kan garantor kan ni don tiang chi te khoyamo financial institution chuan 20% interest pun allo ti theya offer om theya khalaya khan eng ang chi inge sarkar kalatum bank bi ka hian national bank emo kan state chunga kan bank nei ang chi te kan ti donem tin entrepreneur te khanin an mani hian bank kha allo va indoranga an ti nuwa sarkar anon dor dong khan tungai an dor tur hey finance department king donge di sitina hian ain sas tur he mi bik keng tu tur hi sarkar hian arwa man fel toem ti kha kan zot kan thedua tin kan chalai singa he ma in tuide om ta sengin bank te han duai pui kha han tianga athang tu selection committee hi eng tinge rom han naw
ZPM party na than tu chu ni lo tur ka ngai sarkar lo nen dona sarkar garan to ya chu ma se mi pui po ina rin nga ma angai tur athang tu tu re eng tenging nge kan siam don tuna monitoring committee kan siam ang dewa he thil hiram tan ro ting kan chalai entrepreneur thate kan choi kan tu ra chuan mi pui ta na rin tlang ni tur chuan in selection board apo kha mi pui po ina an ne le he chu dikani anti tur hian sarkarian roman kan tu mem ti te kha kalil ruwa aoma he mi thil hi film khulanga ma sum tam tak nakina enge mo van doina wanga garantor kan channa kha hasna lo nei ta seng sarkarin mo kan lak dona wangin court case te po supreme court te po om to a state bank of india le v ramakrishnan te po anlo in khina khanin garantor mo khuna kha court khanin rule ngot pialama khan defaulter khan apwa sarkar ka mual phoviau theni khalaya khan defaulter ni engemo case om thia sarkar kal tana po film khur tul katia voina hian ministry of finance government of india po hianin government guarantee policy chu om nge ya chu guarantee policy kalpuya chuan tu ina mo small scale mo enge industry kalpui tu re rekha van tang tan acha em mi pui tan him donem mi pui chhor turan em ti in khalaya kha clear ani chinani chu ba chon voinia hian eng ang nge micro small a khatira kan kalpui dona